Ole, mi pui awo hilo ngai thaliangu. Pu editor chi baile. Bar maral tlan ko mobile ching chen khatte thlawang hauna po ni hran pa lovin. Bar maral tlan te wang chau lo po hian. Number 4 an ti fo hi. Mizorama hian alo tam phian ani don hi. Heng zong bul hi kaushan rong bol tu. Pulpit la nga thu soi trin ten. Sual tin reng bul. Tangka sum ngay nat an do tak tok lo wang niberin ka ria. E khovel hi kan khwal zin na ram mai ani zia hriat chian a poimo hle. Hausak tumlu tukna thlaraw hi do hne a poimo khom mai. Biakin ro pui tak neya zu do vakain. Sual tin reng bul tangka sum ngay nat sual hi. Kaushan sang rong bol tu te hian. Do tak ngammol te se. Bai, vorsela pa. Pu editor, zoram mi pui awo chi baile. Pathian zol nia in ngai. Te an ti mai. Kan ram shuai tu te po za lo taka lo aw khum trin tu le. Ming lem te hial po lo petrin. YouTube lama an kom na kha kalo ngai thaveya. Tuna kan chi minister pu dua meu po. Lal heroda ti in alo ko nom na hial ani ti kan lo shia. Hetia soi ka hriat vele hian. Karil ruwa simeya. Lal Davida anchelo tu kha aron lang ve ngal tlat nia. Khatia Davida mangang le bai vai taka asahim na zonga Jerusalem achwa san lai khan he simeya hi lo chuakin Davida chu lo changa lalpa hriak thi chu lungtia dengin hetiang hian an chia lo lo ta ni kalbo dai ro nang thisen chwa mang le beliala mi hringpa aro rel a I rel tak sola chung te thisen chu lalpa ni chunga aron le tir ta tin lalpa chuan ram chu ifapa Absaloma apeta tin ngai te thisen chua mang mi ini wangin nangma apoi in khoi chopani ti in hetianga pathian hne na thudong nia in ngai mizak thelo simeya ti ang hi tunlai khovela po hian anla zel do ni na lang hetiang ho hi ka hotak zet kan pathian thu chuan in larna dang lambik mua in chala ti satak rilru pusi te taksa chu ngai nep tura ti mau mai a renga MLA in thlan pui do na zol nei pung hluai MP thlan do na rele dai thin zol nei der te kha mani in ti zol nei chop mai in ni don vela evangelist speaker pastor le upate kaushana rongbol tu zong le neutral tenen po hian an vo du zong ni ngei tura ka be sei chu eiruk le hlebruk la ka filim te sarkar nalak le thil danga party feeling taka che du lo te contract na chia ngai thelo le zo huna zo ngei tura contractor ten nor ngam te bok dik ngai na le aikal lak du lo te sarkar office hun von dik du tlat le VIP culture nuai bo du le smuggling thil ti rem du tlat le politics a pathian ram thlentir tuma mitin te ril rupun mang dik nei tir tuma mala tu party te hi an ni hetiang party te hi hnola pai thlak mai an niang ti hi an hlau hle tura ka ngaya vote thlak le party lam ngai tuangun deuh po hi ram siam that zual zelna na an ti om ngoi nin ka hria lalram nga ka zoram mi pui aw o puang chuaka chia thin tu I hlui ni patang kai ta kem lom thu ka hrila che in thlan ma khan karon aw ve zawa ka du party a sarkar ta ka wangin ngai thatakin kum khal jet ka ngoi ta mai ommia lovin midang a o ka lo ngai thathina ka han aw chok vele phong ange zoram Christian ram piang thar in ti tamna rama mi pui te hian pathian thu hi kanwa oi lovin kanwa bo chenna sa te lul em sualna chitin reng tual chaina rama kan siama politika ni emo ko hran huang chunga po ni se kan chanchin thangwa hian Krista ming awakhil poina sa te lul em sima pathian thuoina lama kan gelo chuan
a sei thin si ya pathian thu kan oi lo na kong khat chau han tar lan ram ka du he mi pui aw o lo ngai thatu zong zong te hi bible kewa chiar ngei turin ka va du em thu phing te bung somni pathum chang somni pakwa tanga somthum panga heta hian zu heng tin nya soi en su ati hi enge a na thole ara chu a that lo em awangin le zun chak tak ani hrerengin in chu soi lo en po en su ati ani hi zor ani emo khapani emo Christian piang thar le pathian thu oi te hi chuan i boi pui lo tiang pathian thu oya zoma nun pui tura tam em hi pathian thu oya zom konga zoram Christian te in tlan siak mu mup tiangu don toya lunglei pa session kanen zowa mi puite chuan ruling lam hi kan du thu sam tling zo big ma su se an tha kan ti opposition lam ten an role an play thave viau na in an mani mol phona alang tam corruption a ruling be na tur anom si lova an ti dik lo kher chu an tum na lama an mani lam sul nu por le an ki nok hailanin om le thin pu do ma an be na savia wa ma se alo ngai sanom zia kan hriat bel pha zel ta zok athu soi lai an lo ti buai renga point of order ti in thu an ron soi ve a in soi thiam an tum thina in soi thiam an hekin an mol pho zok deuh thin an point of order la chu pakhat ma ting si lo opposition lam hian se son zo nuwa hian an ron be zui na sa hle a an thu soi ringot ngai thak chuan se son en ngai lo chuan an oi mayang an soi thiam si fiscal deposit san chan hi GSDP dikman to big wang mai ni ya tin na tho bul tran ana sat wang po ni bok heti chung hian sumpuk tamber kum tur ani ti thu an sei war hle mi puite chuan kan ruling sarkar eru do velo sumhmang diksi te hian puk teu ma se apoi kan tiwak lo Mr. Mipui pu editor le mipui aw o ngai thatu zong zong te chibai le ve kule karil ru ana te ma wang le ka khonga e ma wangin ka soi lo thelo ani tun lai hian eden thar BSUP me chenau pang pakhat an sei sakha a viral na saviau maya heng nau pang ho hian en kol tu le veng tu an nei lo em ni le an nei lo po in child protection in ma la se tha kawati em tui pui ral pa zo boyaral te pu editor Mizorama zirna chungchang hi ka naw chopui vele ngot teang heti ma sarkar zirna sikul abedon thlak mai hi awaha thlak takem sikul nau pang aya zirtir tu tamjok na sikul tam tak a hanom mai theite hi aza thlak ngei mai asiam thatur hian kalphung thar sarkar hian hetiang hian mala mai theise pakhatna school zongzong hi privatize vek mai ni se sarkarin education department a suma sen zongzong hi development danga man ni ta se kanram chuan na satakin ma kan son pha jok mai long mo panina zirtir tu te hi anfa te sarkar sikula da tir vek mai ni se anfa te kalna chuan thei to pan chuang nge yanga ti chuan zirnai na that pha nge yang pathumna manlai chuan inspector of school te khan school an to in classroom te an fangin no pangte zona hrang hrang an zo thina chu chuan zirtir tu te ati thathovin nasa takin zirnai ma son kha ni ya tuna zet chuan paper works le media hrang hrang manga omhuna an chebel ringot hi ani mai si ya zirtir tu te na thodan an hremia lo hian zirna ati chevek mai zunga ni hi chu ba ka na neu atam mai boxi palina zirtir tu te ai kal lak ti bel hi chu soibel ri lo photang dan pal zu du lova tun chu Mizoram state budget se son chu thliran wamin malam be se na kol po aeng tran ta khom mai ama ero chu zoram kun na thok tu te le mi pui tam berte nga fak le thilim tu
DRH da ti lam a ring lo tatlat maya campaign la ya an soizina an soina sathin te reng nen khan vaibel chizali talte chu handa sela chu mipui kan thla muangin kan hlimin kan phur hle mai turania tin chu ba ka corruption do na thatak tur khotina development monitoring committee din ani mai talo hian min ti hril hai deuh bawk ama ero chu an tram an hmang tan don chawania beise na sang tak nen trong trai na nen hmalam I thlir zel photangu kan chief minister le atim te hi belchian an dolin an thogrim tlang hleina lange si chong than zama in zain chi bai le ve kule keini yang duang engma ni lo mani ram ta na tha le thalo po thuk tak khre chuang si lo te na kan ve zong au chopuina tur forum kan ti don nge platform kan ti zok don min buat sei sak tu chunga hian lom thu kan soi ve le ange kan hria thewangin kan rama rui hlo le akai hnoi zuara lo hausata te zinga pakhat Mizoram police ten an han man thei hi alomomin kan police te chunga lom thu soi malmol tur kan nin ka hria tun hun thlenga rui hlo zuar man te han thlir le tin trong moi lo ni lo se mi chum chia te te an rui hlo man sak te la aman tur zat po an nei do ne moni le ti tur ten ni hloma an man te phena hian hausa ve deuh le thil ti thei deuh anom nge in rin ani ya ma se chung min thup te chu man chu an ni ngai meu lo thin tuna chuan van nei thak takin abu pui ti tur zinga mi ngei pakhat chu man chu a han ni ta hi thil lomom takani kan ti lo thei lowang aizol veng tina hian chutiang mi chu kan kol fur mai lo mo an in le lo an thil nei an kho sak phung te chu min le beng chi in beng sikin han ngai to ta ila eng tiang takin nge an kho sak lo san cho eng sum don na nge an kalpuya eng chen nge an lo kalpui to ti chui thui dol vak lo hi kan nei fur long mo an tun din mun han thlir chuan khotlang tan le ko hran ta na in petak tholom le donation lama la phal taka pe thei mai zel an ni in thil phal tak an ni du viavin an soi le nga la khotlang le ko hran lama an tlak tum theina tur chuan minun nem le zaidam min petak an ni la in an lom lo zong le huwa zong a ero milha om tak tu ti po hriat lova tual thi mai ol tak turani theya wangin kan chui rudon ani po in film khur taka chuiro a fin thlak via wang o le atop nan chuan rui hlo zor hi kan du lo tak tak ani chuan rui hlo zuar man te hi thu boy rip tak orti ra tul belemo engemo awanga chhuale mai mai tur chuan tu te ma hian man an chak reng don lo tual thatte pong sual te le rui hlo zuar awanga man te hi chu dam chunga tang tur ni top sela chu kongro asu ngei na rinom bai bagvom te pu editor he channel mi pui awo kaltlang hian lungrual puite chibai ka han buk veka du sakna ka han hla ne engpo ni se sarkar lai ZPM thil ti hrereng sia haidera thik na le huat na khaten heng te hi lo hrenon le te se pakhat na ai kalak ti top pani na state monitoring committee dina na thote endik pathum na du sak bik om lova merit diktaka sarkar na thok tur lak palina lo nei tu te thlai thar DRH da manga leisak pangana sarkar na thokte GPF an dilang zela pek chuangal parungna power bill lowin khol to vaibel chizali somriat lai pek fela bill pek thata wanga rebate don pasarina Assam Rifle son chwa pariat na healthcare bill lowin khol to sa pek tak vek pakwana zofa ramdanga nane omte enkol to big diaspora seldin somna kumkhat chung leka tui vai lei dozo som pakhat na sarkar kal to anga chief minister inton siak luili om velo som panina doctor lem roi om velo som pathumna tar chomna
cheng sang khata ti pun som palina sarkar na anget lova kumsom ni thok to chin te da nge som pangana midday meal kukte hlo ti pun som parungna sik pangang khoi tu te ta na kokun man 16% a ti pun som pasarina corruption thom velo luar velo heng te hi tu na kan han soi thei mai te an ni ya thei huan siam tu te ta na wine le beer siam phalna to boka he tiang hi thil dan ani zia mi puiten an mu in an hre chiang hle a adik tak chuan ZPM ministry hi fakwa kan ngai lo an thil thati te hian an ma ni hi a choi moi mai so ka ni ye an hma ba khi a eng te mai sin kolnia aizo south khai ngai nom le pe khle mai ole khati song kha voina ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thahnem ngai taka thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi le thu ron tho zel ro khai